Komisi benta bani Kren halor ka special summary revision na ka benta ka photo electoral roll but ban IT ka draft electoral roll chabaro ki political party ko office jong deputy commissioner ka Ribhoy district menta ka sngi ka arpunyau tarik risau lingba ka Tnad election branch kala yo ban Pynlong ka Jingialang hapdeng baro ki nongkit kam ki ba khmat e jong ki seng san perthai political parties ya ka bala yo ban Pynlong ha DC conference hall. Ya kini ke Jingialang layalam da kong birani ADC ka Ribhoy district ha ke Jingiawan bat ya don lang da ki president secretary jong ki sing san perthai baper jong ka Ribhoy district. Ha kini ke Jingialang layo pan ya Kren halor ki kat tu kat ni teli ki mat ki pakongsan kata kalong halor ke jingpen mi sa artli ki polling station ha po jong ka Mauti constituency kata ka umkhang polling station bat ka Mau Laho polling station. Ha kini ke Jingialang layo rupan pensngawi ki tarik na ka benta ka revision program. Ka special campaign kan long ha ka khatway bat khat pratarik jong panai nai wing arjar arpulai. Ka filling of claims and objections kan long ha ka arpunyew tarik jong panai risau hadu khandai tarik jong panai nok pra. Ka disposal of claims and objections kan day ha ka shpau tarik nok pra hadu arpu nriu tarik nok pra. Bat na ka benta ka jingpen bana ka batikna ya ka electoral roll kan day ha ka san tarik jong panai kalalengkot arjar arpusau. Lapin sngawru halor ki jingdon jong ki polling station hapo jong ki santali ki constituency kata ka Mauti STAC kadon ndriu punyaw tali ki polling station kanong po STAC kadon ndriu pratali ki polling station kajirang STAC kadon punyaw tali ki polling station kumsning STAC kadon ndriu tali ki polling station bat ko umroy STAC kadon sanpusan tali ki polling station kelumlang baro kindon hadu laispa lai pulai teli ki polling station hapo santali ki constituency jong ka Ribhoy. Saya kalau construction ni akan buat ni, kalau mesti orang semua mau di in-house printing, jadi kita orang banyak orang itu hostel yang kita ada. Peit kumbaga kalau lupa ini lah di sekolah di Jingialang jong officer juni berhadu dengan good level tu. Mereka tu. Beli nakila ni beli petition je ke officer CEO lupa. Ini kena. So, with distance of maybe around 40 kilometers, separated distance of around 40 kilometers, how could they club together in the same police station? But Tula, being the younger, can you just give us? There are two new polling stations which have been newly created, Umkhang and Mau Laho. The only section are Umkhang and Pynlong. See, in Umkhang police station, I am just wondering that how. Ni kau bantu tips ki parties berokhat bam nak bentar kenika rationalization jogi polling station ilayo ekini proposal bat ila pa eki shi ECI but hadin ilayo approval bentar ila ban yo shu sa artli ki polling station ki ba hapo ka Mauhati assembly constituency kini kedi Umkhang bat ka Mau Laho so ki section ki ba hapo Umkhang ngende Umkhang bat Penthol Wang and labu hapo Mau Laho bat dia ki section ni kedi ka Mau Laho so nak bentar kini ka MP elections ke Balungan kindang ki artli ki polling station ki Batman but ia ka jing don jing polling station mentah po Ribhoy district nak kini ki naga live spotlight kuway mentah dan live spotlight pula so kami kalau nak bentar jing tip jong boroki political parties Excuse me, can I just revision kini ki juha bagi saja Nang bagi beri bagi parties tu, kita balong interested bandit dan witness dan pet iki jing perlu perteng kila pandai dalang tigi hak babaro khat ki BLO ki hab bandan haki polling station di jongki kini gide ka khatway trik jong bunai khatway khat tra trik jong bunai ba khatway kini di special campaign di ke ba ila pentip shabaro sikibur level ujongi ki officers ke jongi ka tip bagi hab bandan po polling station itu gisgi
Kang bagi beliau lani ki observer jang role observer bawan na Shillong ru ki abandan ki political parties tu ki laban Peit banyak Pynlong berhak jin pelung kerteng iki beliau ki belaban ai kerteng sekarang. Nah ta kindan ru ki visit lagi electoral roll observer ta ki senang ka na Shillong. Pada hadirin jang ni nadu mentaka ski hadu khandai trek jang bulan khatar ki beliau ki laban file ki claims and objections mo borok tu form 6 7 8 ki ku akan file ki laban ki biar ni jang ki. Yang ta hadirin jang ta dia balaban dispose ki claims and objections sakabe ki ARO jang ni ki laban ki polling stations ban le ki hearing ladu dan kam kini kendai nadu ke shkodrik bulan khatar hadu ka akun terek. Kini jadi ke official date dari ECI thì ko mangitip badala li kita ri akusan nga sai kanong kamakam iki nok tre sarkar ni iki baru bikin mobilize ban rung kerteng la ban le iki hearing dates tigila ngi kerpat iki RO bikila ban fix ki schedule jengki haswai kini kan baki briru kin wan kinula banon push ki hearing place ki jengki bikila mo but ke final publication jeng ke irul kan de haka santri guna meningkong jeng araja akusa ti kejing pentip ru sasisian kan bagi pimpinan mau ki parties baru bakila menapoy ni ki booth level agents ki ba ki like party ki jeng ki bakila bandon nang polling station bakila balong ru ke Jingialang ki ARO ki booth level officers hal je pendung kerteng ki beliau ki ba na biang ka rata bat ka ki qualifications ban board ti adin jangka ni pak dia ngi lada kidan ki ARO ki jongi bedan hang ni lagi dan kenu ka suggestions ne ki comments ki kila ban pasat lang hangi menta nama bang try pilot isi ki polling station pair ban hearing ki ba philap phisham ngila ban ya Kren lang hang ni nang ba niki political parties ru ken so ke jing ala niki ki lat ki bingila man kampen bahan nak kalian jongi nak kalian jongki Peit baru nang ba niki jung penung kerteng kan nang pakam bed